Akas Hyundai birla dipolong penang litu mapan offer mati birda kemi nang kewan pidu. Nang li offer kilong ponji laki extra venue neos pen kedang lok ki ungtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningka ningko ke chok ningka rong pen scratch and win offer sitami kapatu padu ponji. Bangso offer along nang li kilong ponji neos extra I-20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekelong ji aphan humri ignon Akas Hyundai birla dipolong. Lapen kachini pa meji aphan la screen along kapaklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Karbi Daily News Channel ingdeng pli Foundation Day ketalon along kidun pupena jok kidam tang pai ni phai ingkora hinia jo Hamren Kramsa Guest House along aju sangkok long. La so phi kopi ko sun belo ne pang thek the tum bike ing hu pondet. La so si bike abangki Hamren Guest House building arumalong si pasang ko ajok kidam tang pai ni phai ingkora hinia jo por phai isira chitim a por malom ki labang so bike abangki ing hu pi pondet lo. La selang li hin ben kachuning ri pona bangki pona bang ling sitami ki pona dim pen nang chit hon vek tha atheni lita apherangke sai ki claim kai ki sitami kidam ke wang joy kia phansi chongda chot pen pusitami kachunamlu lasi badua bang phule nang pon pi sitami ning ke me ning klar sapen ke pona dim amat nang chit hon vek tha lapen theklong bang link sitami la screen along paklang pon contact number 8011770964 lapen 8135818136 along nang pachini thapusi chuning ripon labang so bike registration number laki AS14K7820 bike men laki platina 110cc a color labang ke black and red lasi pona bangaling sitame nang chit honvek thapusi alang li hin pen chuning ripon Jin thong pen hemari rong par karbing long life